Iyang o Kolonia Manko. Hai chingal sakaratan kapeng o wow pan kupuran sama chair coach. Kay poni ponorok soko en Pohnpei pachuan moniki isoko likan ko nanalang ko o nangkanyikan. Hai chingal wow chororong kap nanwin Pohnpei. Karyawan kap na speaker kay sakawan Pohnpei state legislature o yang amoy son kawatak sunit kan chorus. Wan ki son ko pung lapalap o yang amu son ko pung kan chorus samrokan o lapalap kaiti o susa kan chorus nan palian momotso chiak o bachuan wan ki chon wei unsa. Yet sab mache Rongen Rahnwet o sab mamay san papa Frowning Frederick meban bachuan pakita o taban rong pukach. Irakayo yay iraitian pakataran kopo sang evasang postal service. Wrong sang taga-Salilio Price. President and U.S. the America President Donald Trump pachiwantar executive order the kalok eo mepit pakatarpan kapwa the low value imports alatar postal service and win U.S. chorus ayrat pakatarlan kapwa sang win FSM ang win U.S. Ang sawach mesansal kak pakatarlan laki yay flats tatupsaw mebachabach Kesindukaukan magazine pachang pakataran koposang diplomat kan o ansampe kopon pakatar. Iran kapag sayo ko nagtasang FSM Postal Service ni Jabin Sompongaj magtata irairtiyan pakatarlan kapalaki tanangwin US Abdama Iran kapag sawaj soja kasaleta yay irairtiyan pakatar ang waychekan ng sampan. Pwede pakatarpan kapwa social bilbil kan wait lang ng postal service na Guam o Hawaii ay mga lata pakataran kapwa ang waychekan pilpachuan kulkulti. FSM Postmaster General Ibel Ilan pachuan kasalitar ng interview ni September 8 pari 3 sa Klimaw pachuan kasalitar sa wewe maparatarong way pakon Melal irail ko makin pachewan muyaki aray chingal maur sang napakataran ko po ang maslaki. Tama sang sal sang Postmaster General napakatarlaan ko po me pachewan kolkolti pakatartoan ko po nang win evasam pachewan rachtacha. Postmaster pachewan tawla o pachewan many office race saktuwa race saklima chingal office Pachuan aleti email and kabasayo sang Honolulu. Wewapana eo ng pungan FSM liaison o US Postal Services. Maruwasa irartian pakataran ko po ang Wayne Honolulu, Hawaii. Kaya pakataran ko po koros sang FSM can wait lanan Postal Service and Wayne Guam, Hawaii. Ima alata pakatarpan ko po koros sa Pachuan Purkulti the UT ang Wayne kan koros ng US o way chekan ng Samba. Mr. Ilan Pil Pachawan, mairan ka ba sa wach pitatacha pakataran ko po ang US pagkisay kwewasan sals mesang Washington ta Honolulu ima alata kolkoltian pakataran ko po ang way chekan matuecha Wayne Japan, Wayne Philippines o way chekan pakatar pukach hutan kan wait ng USPS. Pakataran flats, magazines, postcards, o pakasang diplomat o military mesocha kulkulti. Ang mabdata and President Donald Trump hachimal kalok ng pa eo payo riyaw suweo mabachiwan sa inlar na July silisa pariyag sa klimaw o arala pachiwan suspending duty-free de minimis treatment for all countries. Mitch mawawaki President Donald Trump pachuan sainlar kalokwach kasorala kasantian mawa eo wiyapan pakataran kapwa win US. Kasantuwach ye de minimis mamwitata pakatarlan kapwa nan win US mapainan kapwa kach pachpacho nuwan chala walupki pachoti
socha boy and tax pan pacho pon kabokaj. Pachang mech ye biawtan tarokwen kabokaj. May custom paperwork socha akwal the socha uyabala. Tama sansan me kasantuwach uyatatok sangacha mas o achapta niya pacho ni chalariyapki o kasauta chalawalupki. Nan pariyagatriye sakwanu. Fan kasantuwach customer man kak ocha chimal kopo nan wasan ochen kopo online sam maslikan mo in US mentache mayang usage the coconut electronic ale of ma ocho pachpacho panangan chalawalupki apan pakatarla dal ng mo in US ni socho boy tax ale pachang mayay tariff. Ongoing evasam irar tuwad sinanan kawuti bakataran kopo koros ang wasa social available maslaki. Postal Service laut kanan sampa maray chingal bakatar wait wasa chocho. Pachiwan peposla cha ray chingal pukokan. Icha kapokan mepan pakatarlan ng US mepil pachiwan kolkolti. Evasam Postal Service wasa chariyaw mapakatar kin inalayang Yay nang wing kuang, Huawei, manyan sa wasya bachuan wiya US Postal Service Real, maalata, kolkolti, and pakatarwach. Match mawewaki, kabasa panlaw miya sang USPS, pankak miya waktakla ang mapit pakataran kapwa, samwing evasam ang wasa social blipil nan sampa. Postmaster Elon, Pachawan, Machingal Office Pachawan Wewelanger Honolulu Mapit Clarification o Site Pasapang Lalatong Ran. Oritamara Pachawan Uya Yay Raitawen Chakasantian Full Stop Ong Pakatar Ta Irertian Pakatar Lang Kopo Ong Win US Mesansal Ong Ran. Office ang Post Office Pachawan Taulacha o Aleta Pakataran Flats Diplomatic Mail o Pakataran Sampay ang pakatarchekan wewe panlaw lalong evasam post office kasantuwech pan waktakla. Oren kapasa cycle to sam Honolulu to Washington panaynay kan business kan o irela kan makin pakatar pan soche kak pakatar kapwala ng US Mitch sam nakasanting tariff the tax mamiyang mawain evasam kalyangan pitlalan. Mentacha miyawewa pa na nan punganwing US o Wayne FSM. Irakaryaw yay Kolonia Constitution Day riyagatri sa klimaw. Ni September saktuaw pa riyagatri sa klimaw Kolonia Town pachoyang nan kasarawian kapaisak ew en par en kokotan pasanan Kolonia Town. Kasarawat chaptaklak isak palimaysang o parade ew mabachuan chapyata kasarawi kasampalwach. Mayanger pachang nan kaluwach yay mayor and Kolonia Town o achingal queen and apali malaylay achingal chun tadakan Kolonia Town office sambatakan chun school kan sang ECE o elementary mapachunan Kolonia panaynay kan o irailakan mesang Kolonia Town mamanyang pachang kaluwach. Parade white chapsang obusan mayor Kolonia Town government Pacho dito, nachim mebachunan Kolonia Pelpelian Spanish Wow. Mebachuan wiya NCN program which, yay Mr. Jack Harris, manyan sa wacha Pachuan wiya chairman and organizing committee and Kolonia Constitution, Riyagatri sa Klima. Pabuslan ng program yay Upton Lake and Kolonia o Police and Kolonia Town mebachuan pata Pukawach. Tikan tita kayiting me bachuan wiya kabagagan chintan and kasarawach puinan koleo sang school and omne me bachuan wiya kamoich ang nan program which kamoich bukach mainan kasalen kochon school bukach bachuan tatangki instrument and kamoich kan bara bachuan ka school kita sang nanaray chingal music class mamiya nan omne school Sakarata and kasam eo bachuan wiya sang mayor and Kolonia Town the Honorable Kumer Pisa. Nanachingal Sakarata Abachuan Luka o Kasamo Kopna Wayne Pohnpei, the Honorable Stevenson A. Joseph, Karayaman Kopna, the Honorable Haroline Mofik,
Speaker in Pohnpei Legislature, the Honorable Marvin Yamanguchi, Chief Justice, the Honorable Nelson Joseph, the Honorable Cassiano Shoniper, the Honorable Smith, Waliapan Kolonia Constitution and Legislature, the Honorable Billy Edward, Waliapan and Kolonia Town Council, Panay kan Chil School kan o Paros Mayang Tachang, Nan Kasarawi, and Parkabay Sake when Koko Tan Kasan and Kolonia Town. Sakarata and Kawaiteo Pichawan Yawe sang Honorable Chief Justice Nelson Joseph o Yech Me Pichawan Nanachingal Sakarata. Kapumatay kanilap o protonan maluwat bilmen uyay tumal sa kartanwa o hulian kitayti o kasamo wangki sawil matay kapna Joseph no relationship with my Joseph First Lady bilmen tayan wangki sa matay Speaker and Legislature Speaker Yamanguchi, Wow Bintoke, Senator Edward, Ibilman Waungi, Madam Speaker or member in Kolonia Town Council, Acting Chief Justice Kolonia Town, Ibilman Waungi, William Chaldi Waungi, Parato Tagaton, Local Chief Executive kan Napatensay, Tidman wang ketiga mentang kami nak ketat, orang ke senior pastor Andre, Ewa Lap Taulun, Framer Riaman Patron Rongen Rahnwet, Mr. Schanber, Mr. Smith. Tidman muya itu Sakaratan wang ke terus banyak tuan kesempatan ketok Rahnwet. Wang ke kesempatan terus school kan nona bahakan kan korupsi. Cuma pulmagang Rahnwet buat kayu. It's a very short notice. Medalanya buya Sakaratan ni Sakaratan. O mabil palasang labs, may kasilunay uya sa karatawat ni Songon Kasarawiya. Karena may sudah may ako nagpatuan Rahnwet ko. Takariyaw uya sa karatawat may ni kalusadan sinirakan makunang yang patuan ta. Apa yang patuan invitation adalah o ay tumalan yang patuan program, may patuan kita sukses. Sabul matay Constitution in Pohnpei iralaw isip tayo ratutsukew kamanalar na way isikew tanuyaw way Pohnpei kaya yang ako way pangilap metric lukuar tapi nga marami nets matalinim kitri sokes Rongen Kolonia, the Kolonia Town. Kaikin ko siya mag-try kanyaman Kolonia. Literally may translation mo. Sa mag-try ko siya natlap Constitution in Pohnpei ito na siya mag-try uya-uya. Tanik iragaw isip tayo o ito yung ratitagriyaw. Bila saya tahu kemana alamnya, kemana yang municipal government dan kapten yang sampai marahin Constitution. Sang ni muy o ilang buat, Kolonia macam lustamas. Sembar pasal ke sama laro, Councilin Kolonia, Ketua Yata organisasi. Orang kita yang mentok pun repan yang iskan dan coba itu. Diraikan dan coba itu. Dia boleh pakai dengan Kongres.
Boleh percaya legislature o boleh percaya council percaya mayor. Pinan ordinance beli lagi o kosonete mayor kan ditiata boleh apa percaya boleh apa kan susta wiata terlebih ria boleh. Essential sangran MC ansur bis patolaro sangnan delegate Riyadh the framers Riyadh Amendment Riyadh Amendment ne tamen besai di melbil kaum yei delegate Riyadh yei Kasiano Sharber Joseph Smith o amendment sudah patologian they will be mainan Europe they Mr. Atlino Susaya o Nelson Joseph baik tengah sangat ilak mewiyang mayoro tiata manakap tuaman o pinakap me dirai kau me baca dirai me appointment me khusus kasangan taken Postal Council men William Trajan sebut ya sabun mata idatain tapi kalangan yang beraikan sedang ada train kueki dari pintu kaun atau berai meria tamen men kita train koros dan sabun maniki minta ma second citizen dan pay tribute on the moment of silence minta ma second citizen. Kalangan dan kubur karus sabun matai timin tarwat and a strong foundation for a brighter tomorrow. Di moment tim mengkau betul sangren option Kolonia Constitution sangren committee. Apmen matai bamen kau awayang ni nasional Pohnpei sekarang ni main tasan pelai otang-otang iu. Tapi tak lihat kamerain dan berapa pengcai soal Kolonia. Hari dirawat ketimuan di bang medan leadership di Kolonia. Kemarin saya nak semasa itasan acan pelai amai namau saya tak pun-punlah. Mamia pasang nak mai Katuan dekat tiaratan ilmu ertar, amunya lelere wansuk dan saya sepani sebelum matai Constitution. Dan saya, katuan tani tapiun, saya jadi istana orang tertawa. Aku itu untuk ni aja memang beliau dan beliau pejabat sebelum matai Constitution. Kolonia saya sakit. Amat ini katuan tak irawat bagi tim, mesansan parwat. Rasanya yang saya lusun bumi mohon pasal buat the foundation buat mana ada kerana itu so. Kemudian Kolonia jangan kau mau mayor organizing committee. Mereka ada dalam baru yes, spirit in sebelum mata ketok orang kawawiran Constitution Kolonia. Ibatuan dapat betul-betul mata ibatuan school kan soal mata. Ini momen mata tahu macam mana mata percaya yang benar. Bila dia itu mata pemong keton kabinau berseliti oh tidak balap cairan. Pasal umai keton Rahnwet dia ingat
kecil yang kebatuan yang wow, dengan yang sebelah itu doa kerana. Ini model ini kami sebentar dan hasil ikaw na beberapa yang dapat yang sebenarnya itu doa kesempatan. Kalau yang kenal, Morin Sakaratawaj, ay Sakaratang Rachingati, Miss Sansal, Sang Speaker and Kolonia Town Council, the Honorable Yuko Nakasane. Nana Chingal Sakarata, Pachuan, Wea Chingal Kagum, on Organizing Committee, Mepachuan, Kolapta, Program Kasadel and Rano. Pachuan Kapum Kiyong, Lukotokan, Chorus, so Chuan Kolonia Town Unsok, Pueki Yay Aray Kochto, the Pachoto Kan, Me Kalanganata, O Kopayatar Kasarawi, Kosompalwich. A Pachuan Tola, O Pachuan, Maran Kosompalwich, Yay Ran and Kapum, O Perperanki, Ong Irail Ko, Me Chapiatar, Kosanwich. Kabakap and Richingati, Pachuan Miawi, Sang Senior Pastor, Philemon Henry, Me Kaimsagla, Palkayo, and Programming. Kolonia Constitution Day, Pariag 3 Saklim. Kaimsaklan era Yairan and Maymao, Pariag 3 Saklimao. Ni September Sakeo, Pariag 3 Saklimao, Kasarawi and Ran and Maymao, Pachuan Miawi, Nanmos and Changachang, Mepacha Pix Kalanier Namuinach. Kasarawat Chaptaglaptua Palamaisang, Oma Pachuan Mia MC and Ran Kasampalwach, Mr. Tenson David, Manian Sawacha, we are chairman and Committee on Liberation Day Riagatri Saklima. Kasaraw Muchamocheo, Mepachuan Chabiataran Kasampalwach, when Kachaman Park Kawalisak, and Ran and Waymao, Onian Sawacha, Samparer Paisak, when a Wachay can call wiki, Nikomatampan, Makin, Pachuan Yawi. Non program, Yay, Kabagapan Rachinda Eo, O Senior Pastor, Midian Chinet, Pachuan, Patar Pugawach. Kasarawin of Dan Play Pachuan Miawi Sangs of Machel Police Officer Canon State, Municipal, Oval Pachang, Junior Police Can and Win Pohnpei, Onyan Sawocha, Puinan Call, Sang STA Choir, Met Pachuan Call K Pohnpei State Anthem. Sakarata and Kosong Eo Pachuan Miawi Sang Speaker in Pohnpei Legislature, the Honorable Marvin T. Yamuji. Nana Chingal Sakarata, Pachuan Kasamo, Lapalap akan Me Kamoy Kasarawian Rano, Mie Wasalabalap Sok Salam, Nanmarki and Wayne Tichi, Isonan kan and Wayne Matalaniyong, O Likan Kalakan. Pachuan Tola, O Kasamo, Lapalap and Chiap Chaykan Mayang Koch Nan Mall, Kopna and Wayne Pohnpei, the Honorable Stevenson A. Joseph, Korea Wayne Kopna, the Honorable Haroline S. Mofik, Speaker and Evisam Congress, the Honorable Esman Moses, Walia Bachel Kan and Mumot and Legislature, Mapacham, Lavalap and Municipal Office Kan and Airway Way, members of the Diplomatic Corps, His Excellency Nobuo Kakamia, Ambassador in Japan, His Excellency Wu Wei, Ambassador in People's Republic of China, Her Excellency Jenny Grant Carnell, Ambassador in Australia, Sergey Vincent Tracy, William Embassy in Wayne, US, Obil Pachuan Kasamo, Sai and Legislature Kan, Sang Wayne Chuk, Wayne Bushrai, or Wayne Yap, Mabachokito All for Us Legislative Association, Nan Wayne Pohnpei, o Yangir Pachang Kasarang Kosangbalan Ran and Waymao. Napachuan Taula, O Kasamo Chun Pohnpei Yunsak, Mayang Koch, Tapacho, Nan Mos, Kanene Kan Chorus, O Iray Sari Kan, Tasong Kamatang Kan, Nawalwalyan, Way Kan, Hong Nan Kasarawi and Ran and Waymao, Pariag 3 Saklimao. Sagrada Choror, Sagradan Kawaiteo, Pachuan Miawi Sang, Kopnan Wayne Pohnpei, the Honorable Stevenson A. Joseph, Yach Me Pachuan Nanachmal Sagrada. Iya mo kasi dia main ko. Ijungalan ko kapang lap kan kuburan sama sa court nalang. Kulgi ya kacin. May tata. Chailan ka kacin kanati eu ran kasong pagran watch. Medal.
Ajain, pacawan yang pacayan kala pa ko. Isoko. Sa palaman ko, tsungalan ko Roson kailay. Kaya po ni, kan kupuran, wasalabalap, reksokon Pohnpei. Wow, kan kupuran isunan kan Pohnpei. Pacawan wang naki, sa palaman ko, nanalang ko, nan kanyay ko. Open man pacawan wang naki, sa palaman lang kay tikan koros. Nan talian siya. Iman din pacawan wang naki, kaunin mo motsokan. Kolonia Rongen Rahnwet, Son Kawait, Senior Pastor, Millionet. O yung amoy, so napali, umotsokan koros pa yung patukan ko. So wala na kayo wow, ito ka sa Pohnpei Speaker, Yamaguchi, and Pohnpei Legislature, Vice Speaker, Mikan, Floor Leader, Abram. O yung may honorable members kan Kolonia and Pohnpei State Legislature, pinan kawat na kusyonnet and way kawan ng Pohnpei. Ibig man pacawan mo ano sa Pohnpei song kupong labalap. Joseph, o yung amoy, song kupong kan. And malan kupong ilayla and Wayne Pohnpei. Malan, at this time, I would like to recognize and pay my respect to our honored guests that are from our sister states of Yap, Chuk, and Koshai. Namely, I wish to recognize and pay my respect to Speaker of the Yap State Legislature, Speaker Filler. I'm sorry I butchered your name here, but Speaker Nicholas, and your honorable members of the Yap State Legislature. I wish to also pay my respect to President Koni and Vice President of the Chuk House of Senate. Also would like to recognize Speaker Mersey and members, the honorable members of the Chuk House of Delegates or Representatives. Last but not least, I would like to recognize Speaker Philip and your honorable members of the Koshai State Legislatures, and convey my gratitude and appreciation to you all for taking the time to come and convene the Association of the FSM State Legislatures. I wish to also recognize the Dean and members of the Diplomatic Corps that has joined us today, namely the Honorable His Excellency Wu Wei, Ambassador of the People's Republic of China, His Excellency Kakomiya, Ambassador of the Government of Japan, and Ambassador Jenny Grant, Ambassador of the Government of Australia. Thank you for your presence. I wish to also recognize our development partners that are here. Thank you. And I would like to take this opportunity once again to extend Pohnpei's gratitude and appreciation for your continued support in areas that are critical to us that we may lack the capacity and oftentimes lack the financial capacity as well. We want to thank you for all the past works that you have done for Pohnpei, and we look forward to continued assistance and support in those areas coming forward. Imendril Pachawan Waunuki, Melon, Irai Chief Executive, Local Legislative, Kan Koros Mabiliang Pacho, Rongen Rahnwet. Melon Rahnwet, Imendon na siya, wan ko kumain sa insukan. O yay, ito kakang chororong, kumain Kolonia. Kalakan kaya may, kaway lamay, lanso, mensyang shojik, rarin shu. Pagmailan niyang kapayat na Rahnwet. Ran kasampal. Kawali sa kintar, muran mawan karyaw. Niya sa wotse, kapay sa wano. And par magchay kawawi, ran may maw. Kalilaw kumain sa ito. Ay mag-aray tayo, may kasaman kayang chayin, yak harapan Rahnwet. Meron Rahnwet, nawiya ran niyo magchay kin katan ki ran may maw. Pwede
at ay napatasan pan kaya nautakin makit so mayo bakit baon siya maon ari dami nagiyar dami kasampal kailan patro de masan lang mo o lo siya tatog me sama chay inachay lakan kachin ta pachuan sa piyataran so you pachuan to lan ran wa so pamit pachuan la bola iman kata naki ranat pleu kacaman moy kaparan moy maray. Today is a commemoration of what we call Liberation Day. Very obvious because of chapter of our history that is quite dark, that involved the death of a mass of people all around the world. But what I like to attribute today to is the end of an era and the beginning of a new era, where we work together to formulate strategies, actions, nothing short of improving the livelihood of our respective population or people. And that's what I would like to remember. And that's what I would like to put it in my heart and work towards. What is done is done. There's nothing we can do to change that. What is important is that we look forward and as representatives of the people, try our very best to improve the lives of our respective people. Karena tayo menpagkat kumay sun matongkan. Kumay nanci yang may lankana. Well, di ba kumay green shuki? At kami menpagki kumay lankapit lagi kepoy. Kumay lankapit lagi wow. Kuniyan sun pag kumay pan pacuan CCI pa na melet kapan nanci yang ang kalusi meneno. Imenpagki niyan sun kapatong panek. Sin mata-matawan men sigla sa ngaman ang chugati. O kumay ichipapana, palapalpana, Rahnwet, may langga kasaleta, sportsmanship, and mau. So jay sin so do ibelman paki. Kumay so no wantang kan mel penene. Kitay kasaleta jay peran. Ni momio mesojaban kan san subutia la epi. With Rahnwet jay pasan ku pabon, Rahnwet jay pasan ku wow. Ay magtailan ka. Let's nasang massage, pagkolo o wow, and tutuwa siya, niya siya kati, o pinyan suwo siya, niya siya pangkat ka. Ay one match, may kakpata sa Pohnpei government, o yak sinisang karata sa ujarugan. Ranga dyan ko, kahit sa nalanan kupurukan ko Rusya, kalangan. Muren sa karatawach, ye masanan kawait sang isanan kan enwin mutalanim, iso chonatov, nan sabulma masan ye kawait panran kasampalwach, ye ran mawain Pohnpei, kachin salatak sang nan kanaw takan wain saban, muren maun karyaw sang nasawas anwin US. Ye sakaratawach, kaim sakala program kan kayo and ran and maymaw, pari akutre saklemaw. Taulan ang palkoryaw, ye kumutongkan, makusantiyar, kwen kumay chlabalabakan, o chonway, makoch tapachunan malls. Kumutongkan, ye mayanga kichangachang, lus nanet, kabich mangas, kot mangas, katar taya, opsal, kumutongan umpoy kan, mabachuan miyawla, mawan ran, o kumutong chocho. Pilpachangachang mech, ye kalak chiakan, makonopta sang queen silo ng Wayne Pohnpei, ye puinan kalakeo sang Wayne Nach, putangay ngay sang Wayno, o unpaid ecotourism sang Wayne Kaji. And Pilkak San Salong, Kubrakan, Poitan Kamotongkan Mabachuan Chaptar, Ran Mawakan sang Ran and Waymao, Metal Tali and Airway, o Poitakan and Airway Kamatong. Ang athletics te komotongan changachang yach poitakan sang ewewe poinkak sansal wainach pachewan volunteer
Col Mechel Riesa Creao, Silver Isa Gisu, o Bronze Riesa, Mawiatar Mechel Lumesak Tuao. Wayne Kichi, Quality Col Asak, Silver Asak, o Bronze Tuao, Bachpanaro Yata Mechel Riesa Tuao. Wayne Madalanim Quality Col Isu, Silver Tuao, o Bronze Wano. Mabachpanaro Yata Mechel Riesa Creal. Wayno Quality Col Riao, Silver Wano, o Bronze Payo, Mabachpanaro Yata Mechel Isa Creal. Kolonia Quality Col Riao, Mabachpanaro Yata Mechel Riao, o Wayne Sakos, Quality Silver Ao, o Bronze Limao, Mabachpanaro Yata Mechel Wano, Mech Nan Kamotong and Changchen. Hong Nan Kamotangan Basketball, Hong Ololi, Kolonia Quality Col Ao, Silver Ao, Mabachpanaro Yata Mechel Riao, Wayne Kichi Quality Ao Col, Mabachpanaro Yata Mechel Ao, Wayne Nach Quality Ao Silver o Ao Bronze, Mabachpanaro Yata Mechel Riao, o Wayne Sakos Quality Ao Bronze. Mitch Ye Poitan Kamatong and Basketball, Ong Ranan Waymao Riok 3 sa Klima, Ong Ololi. Ong Kamatong and 3x3 Basketball, Mitch Bilang Ololi, Ong Ol, Wayne Sakos, Wayne Kichio Kolonia, o Ong Lee, Wayne Nach, Wayne Sakos, o Wayne Kichi. Wayne Sakos Kolotio Kol, Heo Silver, Mabachpano Yata Mitchell Riao, Wayne Nach, Eo Col, Wayne Kichi, Eo Col, Eo Silver, o Kolonia, Eo Bronze. Ang Kamatong and Micro All Around, Wayne Nach, Koloti Eo Col, Eo Silver, o Eo Bronze, Mabachpanaro Yata Mitchell Slow, Wayne Kichi, Koloti Eo Col, o Eo Bronze, Mabachpanaro Yata Mitchell Riao, o Kolonia, Koloti Eo Col. Match Paitan Komotongan Micro All Around. Hong Komotongan Light, The Fishing, Kolonia Koloti Col Riao, Wayne Nach Koloti El Silver o El Bronze, o Kichi Koloti El Silver o El Bronze. Hong Komotongan Pampa, Wayne Kichi Koloti Col Isisak Silo, Silver Lumaysak Limao, o Bronze Lumaysak Payo. Nabachpanaro Yata Mitchell of Kuwalisak Riao. Wayne Nach Koloti Col Riasak, Silver Riasak Limao, o Bronze Isakeo. Pachpanaro Yata Mitchell Limaysak Wano. Wayno Koloti Col Isak, Silver Isu, o Bronze Isu. Mapachpanaro Yata Mitchell Riasak Payo. Mechi Poitan Komotong and Pampap. Hong Wrestling, Yech Poita kan Queen Kak Sansal, Wayne Kichi Koleti Col Riasak Limao, Silver Asak Walo, o Bronze Asak Limao. Mabachpanar Uyata Mitchell Limaysak Walo. Wayne Nach, Koleti Col Tuao, Silver Asak Limao, o Bronze Asak Silu. Mabachpanar Uyata Mitchell Silisak Isu. O Wayno Socha Col Raleti, Silver Ale, o Bronze Ale. Pachpanor Uyata, Mitchell Riao. Mechi Poitan, Komotongan Wrestling. Hong Komotongan Palais de Volleyball, Wayne Sakos Koloti Col Riao, Wayne Kichi Koloti Silver Riao, Matalanim Koloti Ale Bronze, o Kolonia Koloti Ale Bronze. Match Hong All Oli Pachpanakoros. Wayne Sakos Kichi Momutalani. Hong Komotongan Lawn Tennis, Nukwara Koloti Col Limao, Silver Riao, o Bronze Ale, Mepachpanar Uyata Mitchell Walu. Kolonia Koloti Col Riao, Silver Silo, o Bronze Limao, Mepachpanar Uyata Mitchell Asa. O Wayne Nach Koloti Ale Col, Real Silver o Real Bronze. Mawiatar Mitchell Limao, o Wayne Kichi Ale Silver.
match paitan kamatong and lawn tennis. Ang kamatong and table tennis nyach paitakan Wayne kachi kolate kol silo silver real o socha bronze में बचपन वियाता मिचेल लिमा Kolonia Constitution real silver o bronze payo में बचपन वियाता मिचेल isu o Wayne sakos Constitution el silver o el bronze बचपन वियाता मिचेल silu match paitan kamatangan table tennis Ang kamatong and football Waynu kolatiyaw Paul Nach kolati silver o Wayne kichi makolati bronze nan kamatangan football Ang kamatangan yakyu fast pitch Wayne Nach kolatiyaw Paul el silver Bibachpanar Wiyata Mitchell Riao Wayne kichi kolatiyaw Paul o el bronze o Kolonia kolati silver el bronze o tama bansan salan so searching Rongen Rahnwet sa Kolonia Liberation Day Games official medal tally. Match konoktasang option sport ng Pohnpei. Wayne Kichi Bachawan Kolatier Col Mitchell Api Isak Payong Silver Tuwaisak o Bronze Walisak Sulu Bachawan Kapachpanor o Yata Mitchell Riopki Walisak Isu. Wayne Nach Kolatukol Lumaysak Limao Silver wanisak payong o bronze paisak tuwaw na pachpanar o yata Mitchell apuki wanisak walo. Wayno kolatier Paul isak silo, silver isak payong o bronze isak real na pachpanar o yata Mitchell silisak tuwaw. Kolonia Town kolatier Paul isak silver isu o bronze isak payong na pachpanar o yatar Mitchell silisake. Matalaniyong tawin matalaniyong kolatier Paul isu silver tuwaw o bronze isu. Mapachpanor o yata Mitchell risak silu. Nukwara kolatier Paul limaw silver real o el bronze. Mapachpanor o yata Mitchell walo. Wayne sakos kolatikol payo silver silu o bronze isu mapachpanor o yata Mitchell isak payo. Match paitan kamatongkan o official medal tally konoktasang opusan sport ng Pohnpei. Sa karatan kapungayaw pachon uyawi sang karyawan kapnan Pohnpei ti Honorable Harleen S. Mofik nan palkaryawan program. Nanachingal sa karata apachon kapungkiyang Committee and Liberation Day riagdri sa Klamaw Puwag paitan apalpan program paitan kamatong kapangkiyang palian media John kamatong puwag paitakan mesansaler o melel John Way mayanger pachang nan kasaro ko sangkwal yairan and waymaw pa kawalisap. Kalanganin kupurkaras may kamet siya yaw taban sa Rongen Rahnwet Pachiwan Lukluketcha Kubrakan and Kachin Sabali Radio Physics Age Hong Rong Kabakan Mabankan Pachotomo Kalanganin Kuburkoras o Kasalelia May